Kachitrik unai sapra to kawi na kisngi wa kerpang yang ka World Scouts Organization ka watip kam ka World Scout Scarf Day kam te ka District Association yang ka Meghalaya Bharat Scout and Guides West Jaiñtia Hills hakathong wo penyo hakmat ka perthai ji man kerpang gani kisngi da khut penman go ya ka yechem lang ha district headquarter wa em hajwai ha perdi iwan chimbenta lang ki Scouts Master Guides Captain Rover Rangers wa ki Scout Guides Upet Dahar Joint Secretary MBSG West Jaiñtia Hills hagani ka yechem lang de eu yekintin ya khmat heyato wagani kasngi katwa utri bor talang Assistant District Organizer Scout hawakut de eu yekintin khublai kathong waga yurim yongani ka World Scouts Scarf Day to chibenta wa kanmo burom ya kasngi sedang Lord Biden Powell ya ka wi na ka camping yong ki khana scout ka woman house nem 6000 khandes pa nyau ha Bronzy Island Weyagani ka World Scout Scarf Day da sedang ule burom na do usnem arajar nyau kawaman ka snem ule burom ye dap chispa snem isdang Lord Baden Powell ya ka Scout Movement. Uohi wat lalu District Commissioner Scout West Jaiñtia Hills hawa ye kentin heyato wagani ka sngi da ongu man ko ka sngi wopen kenmo ye man kordor yong iskaf ha uwi pa uwi wa ka wi ka dekhot yong ka Scout Guides Movement nei baha lengba iskaf ye ule chibun ki kam hebo yarap ya ki prabru cho hadrong ka phang perdi na mo ka thim yong gani ka sngi ka wong or wall or future and gender quality the kursukan tu yo ro ki dekhot ka movement wo ya kre lang khnang yo yi uyo yi wa miet wa bha tam ha po ka im lang sa lang yong ka chnong ka thau ka district ka jala wa ro ka wi as the adult member, as a fellowship, open kemo, ya kini literally promise, unik scarf pan kemo, ya kita literally promise, kiwachi sin kasni, kita chim promise. Unik scarf na pan kemo, ya kata waman pikir dekat, kita dekat, beliau dekat, kata ke World Organization. Unik scarf na pan kemo ipi, wachi sin kasni, ladek ya rapi, ki perlok yang pi, kaki Jaiñtia rope, lau unik scarf yang pi. Wa ki emle, mot unik scarf yang pi, lau ya rap chi sin kasni. Unik scarf yang pi, manu kam ke bandit, ko pinadok mensin ko ya rap ki. Unik scarf la penyuk si pi, otak PNP, kata ke World Organization, ko kata ke Jaiñtia land. Ko kata ke mensin, kwa the himpi ya kitu literally ki promise to do my duty to God and my country to help other people on to obey the scout law. To haki law yung ki scout let kapatay ka yepi nagbanta kate ko kom im man kasni kate ke jing im yung pi ko man kasni chiruk wa kate kapure puthi kalai kawan ki yung pi wa ki scouts and guide law wa ka promise ko de chimpi chi sin kasni yarap ba ko ya ke jing im gyong i yo panglai bet panglai henti kham tam ya ke jinglong ke jinglong ke mensin ya ka akor ya ka burom yong pi ko kam te e woni kasni poman ka wa ka sin bunang kong ka wa ka district yong i the man ni only unit